Hi guys. Here in Davao, nagikoy gusto ginadtuan gid ba. And then isa sa mga pinakagusto nako adtuan nga restaurant is Kaizen. Kaizen is a Japanese restaurant here in Davao. Nga murag halos tanan ako mga kaila is gani gid diri. Murag ako na lang siguro dili gani diri. So let's see. Yeah, we're here. And naka-nice po diri kay wala kayo naglinya kang adlaw. Oh yeah. Available. Hi. Aray, goto go sa imas. Available. Good for 3. Table for 3, please. Yeah. Hi. Yan ay bakante. Huwag yung kiris ka. Panis kayo. Hello. Hi. This is my first time here. Chef special today is Hi. Okay na mi? Nanay yung table? Hi, maste. Ito yung masabutan na ba, oy? Ito yung masabutan na sa imaste. Welcome po. Thank you. Menu. Why? Yung mga San Miguel beer. Ito yung dahil yun. Sushi rolls, appetizers. Yakitori. So, nice. Japanese restaurant in Davao. It's a very small place, but for sure, murag nindot yung diri mo. Di ba na makasmile ka po yung tapos mo? Actually, doge nang iko gusto mo ni Diligit ba? Pero karo lang iko ka kay dili kay dagang kay tao. Hi, what's your name? Neil, sir. Neil. Manager Kaizen. Hi. Welcome to Kaizen. Arigato gozaimasu. Dito si Master. Yan siya. Mama, sita pa ni ma'am. Eel? Yes po. Eel, then crab tempura, then ano niya, presidential sauce. Special sauce, sir. Dili siya pwede i-disclose. Dapat sikreto yun daw yung presidential sauce. Char! Yes po. Then, yung orange sa Nebeco. Yeah, okay. Kasi yung name na to, ma'am? Honey. Hi. Good evening. This is our first time here. Second time niya, but first time na. Welcome po. Thank you. Arigato gozaimasu. Let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. Won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. Won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Kota na si Sir Neil kasi kulang na ako. Love life, lagi kulang na ako ba? Let's eat. Duterte roll.